Another Malakanam we Kaya. Joe Banling Guasame. Dr. Riek Machar. Jen shall apologize the Dinka Boer community. Kerigeda na shitwo karon kiskel with the kurbangwan with the jen bangwan with the kel. Duobe cha duer cha jalar kaje cha jigano jen cha rode laping ko bijang bukena nang look and shall ke ICC. Tayedan cha duer cha jalar kaje awajen gwal lurije ki gor ka jen wo jen bajo kep ka rwai ka ci jang bor gul goro dong te ka mal mu gor kana kam dien ki mar kam dien ka Dr. Riek Machar ka jena mani ana ban ma dan tuok me ci Dr. Machar ana me ci dwer ci jalar ka ngum lara dwer ka je ban jalin ka jen lare mani Chirgatin la kon kaling ni won na me history magor liang ko Dr. Riek Machar wase dan me she gujano Dinka Boer community ken kaneti ngot ga ken ka je ka me chi tuo koron kis kelur ku bangwan jen bangwan yu de kel wajen chaje pressure ko jen badwer bajalar ngai ko ban go me chi tuo ka 1991 chen warang wan shakana ka cha jang ba shakana ka Jang lar kan no Dr. Machar take a tet ban history ban jelin kel ke do badana to ga je kada do badana en walle me to kote tina kada do badana en walle me cha Dr. Machar cha la rete jene ke do ban nyer ka je ka jen cha apologize ka chang ka wel ka pa badak ron kin dang ro wel kel kan woda ba kana palika chan jamilin kel do be dan e cha Riek Machar cha de wam ka je hen go badwer bajalar chana jelin kel First Vice President Dr. Riek Machar kachanga wel ka pay badak ron kina dangro wido welkel wajen chedwer chejalar jang bor wajen shega jogo no meche tuok karon kit kel kurbangon wido jen mangon wido kel no tatutin ke chedwer shano ko ke dine ka wo korone nini ken de ke dine Dr. John Garang na mabiyor ka gwase dan. Ko Dr. John Garang na mabiyor ka na Dr. Riek Machar tika kel shukan chu gwajen gwase dan. An kure dan na shituok yana yeti shop ke kur shaganak Nuer shik lutin ti jang ba shik lutin. Chaja kuli gwit cha jang anwo ishing wana ne ken kataye dan chira ke tuoka ja. Ana mani che jang bor jako biken wari biken kan lok dien ki nyirien che kana lat ka Dr. Riek Machar so ko kujemo che kana gorno bi Dr. Riek Machar ba apologize ka kor ka me sha independent cha je ka jen 2011 ana che Dr. Riek Machar jen che dwer che jelar ka do be dan e shi ka te ga jere kuma ka Allied spokesperson Ramadan and Shiraj Meshelat ka Sudan People Liberation Army was the dan ishi Dr. Machar chadwer chajalatin officer in charge KSPLA ran information department we Michelle ka maleka UNA jok share reveal no ne chi Dr. Machar cha apologize ka chajalat ka Sudan television chikan acknowledge no Dr. Machar the responsibility me chi talk ka 1991 chajakan Rai bor gwaze sharoda da kana Dr. John Garang da mabiyor ta shanga jandang redo badak ka pay badak ron kiskel wiri kurbang wanu jan bang wanu kel en gwaze da ne tori kaje yoga ka chanya nang redo badak ka pay badak ron kiskel kurbang wanu jan bang wanu kel ajen gwaze da ne shu kam ken gan ga dangro chu jak chu John Garang da mabiyor kana Dr. Riek Machar chu dak pinyam gwaze mo ere ga mani jere ga dana shi tuo gonya tatin konen chare lat gwasme Dr. Riek Machar jen me dana te ka dor ke gwade dana gorken kumetin kan dangro kaneti la de long ko dong de South Sudan de jection men idea ne ken gwaike
gor Dr. John Garang da Mabior gor jeno der gor New Sudan gor Dr. Riek Machar gor jeno de South Sudan de mutual self determination so the reality can idea ni ken te konte che gwaj no and jo me mlin kona me take a gathering mishala tray which kajuba adinka bur community no chala de wona ne cha da ma cha de choltin Ramadan en shalkay malek mala officer la roje ke kui padika SPLA chala de wona ne ci dinka bur community chicken Dr. Riek Machar chicken chol kere gwasamo awate Rebecca Nyandeng de Mabior she John Garang de Mabior wajen tetin gwade dan eti Dr. Riek Machar tije jenwo de Pelika adinka bur community pen wenamo awa chwa taye dan chelat keje chwa jenok chwa mo gono jen cha apologize the Queen 1991 ke shwo duer shwo de laran wo mechi to ko gwase dan duer malek chelar wonene ajeni karanen gwade Dr. Machar tin balat kene jeje no awana me a cancellation ka kode na de ka tekel kode vice president Dr. Riek Machar ana der leda gwa kataye dan bel ke jeje ko Dr. Machar Ramadan en Jackson dan ko baje je the crucial determination ka me dan ay salat kadi de ali token ka 1991 agwade ci Dr. Machar che der che latin te ke tin wanda salat gwasame te salat ne te wan chicken riak kanong ala reaction jaratin kana da to ne da shirya shi kana te shirya shi ne kana latke te chime chala Dr. Machar te chiling tikana look en me chala da Dr. Machar atane muku Dr. Machar ko der ko jallar jangbor akuimuka chwalugun me da ne shalat chala be ne miki Dr. Machar cha apologize ka jangbor angam be apologize kane te konde shanak John Garang da Mabior jikai your community te shanak hundreds of life te konde shalos te shanak John Garang da Mabior kane ne ka te konde cha kwany ne te konde cha jako ba ga jak ba kanak chit ke William nyon bany kane Kerbino kane damre konde cha la do cha jugno wi anaga ga jak gwami mo ko mi to kam hali kane dejne akane ngam bukula apologize to Queen Anton Konin chanaga Dr. John Garang da Mabior anyok jo cha anyok let gwaseme cha de ne ene shi da ma cha apologize point awaje na duer kodi jen awa net kenije ajang net kenije ko batin dia la kontin chalat ketin balat ba ka record korun ba je kula nan one look mental ka ICC ka kuje moni ta guje no Dr. Machar machalat ka kuya apology ka wace chong tejede lat ko jen gorgani jen jen baje met anet ko la jang no ta guje no en which Dr. Machar ta apologize jinwarin ko ken chikana reject ke chikana look no en gwaje dane ko apologize tin chala ro ne michi Dr. Machar ko apologize and we can Rebecca Nyandeng can apologize can Nuer te konte shanak ka 1985 gwade chaje kan Nuer ne timo ala civilian ga jak kesten je kan Nuer ka 1985 and we can apologize keje ke kwidien kan ne konen shanak anga mi be apologize on their behalf michi Dr. Machar go apologize wala ka che dwer che jalar jangbo no chinere man chicken man chala da malaka UN ka television chicken ling ano chiren ma cha apologize no ba mi chicken mo wa gu je no de go chichong awada yik te ko ne dialatin content lar ka jeno bi Dr. Machar ba apologize even netin content work John Garang da Mabior de kan apologize ka te jepte ko ne chala ba John Garang da Mabior settling kon ka ti gwaseme adobe da na shagu jeno shekan Dr. Riek Machar shekan apologize no netin wana kanin shi kan gaje lun ka meji talk
te jom chalat gwase mani enonate ngwan meche machar meche apologize ka kui 1991 kanasa declaration manung san denomination wala awajen jazba mjidalong ko dereng machadar apologize kanga jenote ne ngwan chilu re ko yedan amana nuer bana awane de konte to ga 1991 bu ko ba to ga awake de ni shi da kuma chalbat ke de ni ke dundo wona ne te konte sha ko ter ka janka gwase dan awa just no dien ke me chalat ke torit de ko jeno ala torit group kane timo ati te ping John Gerna mabiyor kane je konte shi korshe to wa shu kan yare kan ga ka torit wa wena mo shure de konte bor kene te konte lan wer te la de ni doctor ma cha chu kan koru kan shoto ajanta kanwa yanda ka kore chu to ko na ga shan yanda ro badak ka pai badak ka 1991 kore mo kor mudit mi shoto ka shore ne da wan ba shoy ka badalong ka jowe da ne ngai kona ya ke obi mal beben awa men chalat doctor riek ma chara wa gwanajen but cannot forget a young mishi chego to no riek ma char cha apologize ka jen gwase mo ka gwase dan ngum kan jang kan consider no shimal che benane mi bi ka riek ma char bi kan bujo ke 2013 enono gwase dan e bukor ke civil war dun kam jana kan wer me ko to me chu ko mi di to lon ko chu anwer chu aka masaka ke chu aka nak netin kon tin ala jang we ge jeno me shalat gwase me awa chul jang ne ken tikane ken chul ka ku 1991 yedan e chi tok kam wer kana jang bor so mi chit kana me mi cha kwa jeno no be ne to ne ken kwa chul chagu jeno man chala de jang adwara long anga you be apologize in terms of the queen and Alan Corner Shanak. Nedi shop 450,000 people. Tishilu 2013. Kari nedi shop 24,000 January. Tetaga kana mantigatin. Alote ramisha pele kani de kon la jang. Kona kana alaudi alo chul kana nekin. Michit kana me chakula do nene. Anga you be apologize. Mishinate kontela de ni. Wood commercial kame self came yadi de ni te konte anye te chere alaka no bi kan wer bi kan kanak mika kan netin konte che kan alaka no bi kan 1991 bi kan shul gaje yo de no me shala to wuri shal kame kirme yadi da duer e wani de kon ko ketter kan wore ne ko ketter kan wore rege jito ano ke 2013 awajen ameji to ka 1991 awa adomi sha plan jang ko bi kan wari bi kan yoka minna kan ka shira mi shoot si gor ko te mal mede bere wi ka so Sudan so mi shit kana me awa ba mal ba je yara wo woniam mi bi leader ba apologize ba der ba je lar cabinetin kon tin don te ci de dan je kan jek bi ngod ba ka mo ngod kan kan go woniam tin ni je no kan panken kan reconciliation da te kana kan no kanyo de jeno ba chiken gor jeno bikanat bikan kamet ashima odong te mugwa medeto no ikon ke te kon de shode lat ka je 1991 ne te mishi gwatin ka 1991 ka kore ne ci dr machar ka wuri shal ka John Garanda mabir gwabe dan ne shi kana gorno bikan te ci to ka 1991 me bikan gor bikan pal le man ci to genene ne ci to ka 1991 aw again me shi kana gwi kici gari anda kan kwa dangaro John Garanda mabiyo ce ko woda ci Dr. Machar ce ko woda eno ke 2002 to togono kan bugo ruden yoko mat karodien ko ci kana guje no dalen kal goli tara da bulon ci John Garanda mabiyo ce mal ce jibun ke ce so Sudan ce jibu je liberate karwada ne ko la junubin kaci Dr. Machar ce ne tin kon ci la jiso Sudan ce gabu kamar karwa da ke 2002 shuga je no chukan force chukan join chuguden matkel dobi matkel kel ke je wodi sikana ngaji no individual hotel bi kana lon ko kallane re wikka sa Sudan ko bi so Sudan be barar ka shanga da ne shanka je ga je ajalami chukana goro ke 2002 bika mat re wikka Nairobi madamo ajene kule wona ke 2005 neighbor comprehensive peace agreement ba jo lat keje that was the reason muku mal ko le ben ga je wala re wikka so Sudan jo me gor je no de je nyala je kel
ko biya tiga ngai ketin ko na lat ko rodien dan nyo joga le rodien biya tiga mal bye bye